Ginekološka ambulanta za preglede dece starijeg školskog i srednjoškolskog uzrasta od sada je dostupna za sve mlade sa teritorije Kragujevca. U cilju očuvanja njihovog reproduktivnog zdravlja, lekari koji su edukovani za rad sa ovom populacijom, pored ginekoloških pregleda, davaće savete o seksualno prenosivim bolestima, s obzirom da u Srbiji poslednjih godina mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose. Mislim da smo prvi u Srbiji koji je uvideo ovaj problem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ovakve ordinacije posjeduje u Beogradu jedino Institut za majku i dete. Mi smo ovde ovo rešili da bi tu decu izdvojili od onih odraslih žena, da ne budu sa njima. Drugo, veoma mali broj devojaka u Srbiji koristi kontraceptivna sredstva, veoma mali broj zna uopšte o zaštiti. Masa seksualno prenosivih bolesti vlada među školskom i srednjoškolskom omladinom, a s obzirom da sve ranije se stupa u seksualne odnose, mislim da ovim ćemo približiti te mlade parove da dolaze ovde, da se posavetuju. Sredstva u iznosu od preko 500.000 dinara obezbeđena su zahvaljujući Rotary klubu Kragujevac, koji je organizovao humanitarnu večeru na kojoj je prikupljen novac. Novo opremljenu ordinaciju zvanično su opremili predstavnici gradske uprave i Doma zdravlja, koji su istakli značaj postojanja jedne ovakve ambulante. Pri tome moram da istaknem da je Dom zdravlja možda lider u ovom regionu što se tiče pružanja preventivnih zdravstvenih usluga, tako da će ova usluga svakako doprineti unapređenju kvaliteta, podizanju stepena informisanosti mladih i ono što je možda najznačajnije, mladi će imati priliku da na jednom mestu, na jedan diskretan način, tačno znajući gde se nalazi ambulanta namenjena njima, obave te preglede. Ambulanta za juvenilnu i adolescentnu ginekologiju nalazi se u školskom dispanzeru na 3. spratu zgrade ambulante broj 4. Pregledi će se obavljati četvrtkom i petkom pre podne, dok će popodne raditi savetovalište. Na ovom mestu, u ovakvom broju, ovakvom lepom prilikom, čestitam da malo intenzivnije pomognemo rad, to jest institucija, i razmišljali smo, na sreću imali smo sjajnog saradnika u gospodinu da cijela ova akcija uspe. Mi smo organizovali donatorsku večeru 6. decembra, prikupili smo nešto manje od 6.000 evra tom prilikom i taj novo, ali eto, ono što je naša želja bila da ta donatorska večera koja se održava u decembru mesecu, nadam se da smo uspeli i da uspevamo u tome. Nešto više o tome će gospodin Batirević, koji je aktualni predsednik. Gospodin Ilić je rekao, mi smo započeli jednu veliku humanitarnu akciju koja će postati tradicija, dragobnije, a to je juvenilna ginekologija i adolescentna ginekologija, i naša sredstva su upotrebljena za nabavku opreme. Gospodin Dejan Ilić, izuzetnog saradnika i sagovornika u načelniku gospodinu Ivici Magdiću, poklanjam jednu pesmu "Zašto majko" od autora profesora Marka Mladenovića, koja govori o očuvanju života i borbi protiv abortusa. Hvala lepo.